Sesinggian pemargi Buk wenten baos ring petapaan itu besare ring Subayo mau sang dek pemijilan itu betaro ring Danu beratan ngemijilan bijil punika ring Subayo maka jino duk rien ido betaro lisir ido betaro sane keputro sane kamil ring ido betaro ring Subayo meiringan ido betaro lisir dino kadi promena ido betaro ring ulun Danu beratan mau kesayangan ido sangyang beratan ika mawinan bentar pemargi pengetut kadi puniki berita kalau pujo wali ido betaro ring luhur Canimas berita kalau punika wenten bakti pengoles ring ido betaro ring Subayo sedurung nodio ido betaro ring linggih ido betaro lingsir ing luhur Canimas manggene ngerauhin mino kadi promena ido betaro mau pesengan sangyang beratan puniki mangga rauh ring Danu beratan kadi asa punika kadi kuilen pemargi itu enam sasih melintang nggih memuning waras pati klion ukun klau sawah kliko pemargi makin ngelantur penikingyan pemargi ring rahino angarepon ukun klau sane wawu itu tanggal 4 Oktober 2022 itu pengelantur tadi miring sane enam sasih lanturang sane 6 sasi ring itu betaro itu mangga rauh punika ring Danu beratan ngagengin petapaan ieu itu betaro ring dhuwur Canimas katuran ngebedian sapunika pemargian sida antut tiyang puniki minakati mikemin pemargi sane itu betaro danana ring Subayo wentan hubungannya puniki ring dhuwur Canimas itu nggih matur suwun.
Sis. Niki sira meduwe kene selang da bos tau ring bro mantan nggih. Nggih. Sira meduwe sira meduwe. Maniki silang kedeket di kurun. Iki sampe. Hari-hari kami. Unsur kan? Saya aja. Thank you.
Ada.